Komisi Benta ban pakret am tak election MLA ka balong sem ajar fulai ka NPP Youth Wing hasisa jan ka leban pas kem gini kam joka Haji Rang constituency hagri jelang ladan lang ro presiden lang ba joka National People's Youth Front ka breg Youth Wing joka NPP ba niki no cloud ang taw MLA ka jirang ba asasnes sotun baru MDC ka time ba Victorani ang kalian bubun gino kren sngi klapan pau ba ka thong ba khapat e ba pens kem gini kam batma jok samla kalong ba paklai ngi jintre kam nam tak election wan aku ingin dapat menungi terkait cái chính quạ chúng ni kalau nggak hau ni uar pulai to ni kristom ni ne yang teli kenang bengin kata kesorkar NPP kesorkar Surabaya kamat dewi kesorkar NPP kenang ba kejip rekam kan suk jadi kena samla ngim suk bengin yarap ni kena samla harbun ko te so kawairu pengakuan pedit ba nakalian ke NPYF nilai tristom nilai yak semat bat ini tindak macam pernah yang terkait uji minister ula agri bat ula launch ya kata youth policy kani ke youth policy kata ke policy ke ba penyak penai guidelines kuno ke youth mereka kuno ini yak semat kan burkom ini yak semat bat bon ke lembaga ni youth policy sisen bakal aman apa state nanget ba kamu rak aji mentor shibun nak sama estate dulu. Oh, kejing ngelang ngelak kuat dengan nom berkamhe. Kami don talang boro, mulai akan ika dalam kubit kami olah syur ini data. Dia, wat ada idong ini ngelang ibarat tu, anik benong ini ngelang bersisok. Wat kejing jit, dia gini kinong ikam mentah akan kejirang blok untuk itu ya. Nah kermen begini, intrai mat bat mensik. Penyelam bentur seberang tapi bentiu ke parti bat ya kalau jom kena samla ani ho jirang ngi ke bansa jingken mau na ke benda ikun samla jong ka jirang konsensi hi borokwe ban kumju na ke benda ka National People's Youth Front kaba hakene gesngi layo ban pinskem da National Working President jong di Youth Wing iba niki nong cloud kubleshbun chairman bapenya ye meeting i babu nikel marak ibam juket tai hakano kono ka situation kono ka kam la kalong emergency là very emergency ro you don't make na kapor tham tam ha be dei ban ka party ke jungi kubleshbun EMDC ubaya tristom hasna ringkat bat UMLA kubleshbun babu wal ha ke jingbun kam ke jungi idon ka way ka program henry la adjust ya ka program ban pinpoi ha kapor ke bapiang nak benta banyo bannya dorlang bannya sakilang hake gesngi nak benta banyo ban pinskem ya ke NPF ke National People's Youth Front gaba mangi ilayo hake gesngi kubleshbun ya i Ebenson lingdo nonglai bari i General Secretary jong ka Shillong City nangta ibai ai ne scam nong bri beri Aston General Secretary jong Shillong City bat kebewan lang na Shillong ngapen pau ya ke jingkublei ya ka jingplat por ke jongpi bani don lang ha ke negesngi